Prošlog vikenda, 2. i 3. maj, održale su se dve trke za 1/4 Mile Street Race Championship Cup. Po mojoj proceni bilo je prijavljeno preko 250 vozila i vozile su se klase 14 do najbrže klase 9. Svi su svakog dana imali mogućnost da izvezu najmanje 2 trening vožnje i samo takmičenje se završilo pre mraka oba dana. Moje velike pohvale organizatoru. Iznenađenje je bilo prisustvo velikog broja publike u subotu, skoro isto kao nedeljom. Prvog dana, u subotu sam u 4. krugu probio. Nisam dobro namestio GoPro na šlemu, te je snimak nakaradan, ali bolje išta nego ništa. Ostale finalne vožnje će biti titularne. Finalista je Nikola Dalija, lijevo desno, pasa 13, finale gledamo. Marko Knježević i Nebojša Blagović. Za treće mesto.
Idemo finale klase 11A. Klase 11A, ljudi, gledamo, idemo, stavamo prilike. Pucu, još jednom duboki naklon od mene osobno za svakog. Juče profesionalizam top. Baš sam me zadažem, 24 godine sam na terenu. Svaka vam čast, svakome. Danas očekujem naravno isto i bolje. Drugog dana u nedelju imao sam 76 takmičara u klasi 14. 7 krugova kasnije nemam pojma kako mi je pošlo za rukom da pobedim. Dron mi je snimio moje finale protiv golfa. Znači, red light je neko napravio.
Bravo! I ujedno je time winner današnjeg dana sa vremenom 10.1.3